engineer pass ba doctor pass ba CS long kolon ta ni arong lage tipu te tepin an ni arong lo lage la pohen lo je nilita kapor he se ki sa em the dung do bini IPS officer to ba bini engineer doctor mani phane ha o sita hem a problem do kok masi nilia khailu mane akang tu por he le del mati so por he long le da je si nili ni chisik ni kirot kut lo je ni por he le da pharma ni sumar phan ke aning ang aning puluma aning hang aling ador ke su tame ba nahok su tame mane papor he ji hilu akailu se papor he pusi hab nili piso ne ko pendan nili ni chorji re ko pendan nili mathalo lasi puson thot si non ta nili sumar phan ke alang tum aphan ador su do so kapor I tangka poisa bi pin sita kapor I bansi Guwahati ador keso sekolong sini lipa porhe lo jamunit pape ma je man lo lapan di lipa porhe le da larsi Ili ni ngarong piglo athema ni li ko an lo ni tum bahini apu pen ni lang li pu pen ni li ko an ne ka bor I pen a jok hedi nei li tum aprang penta bihe ka ku penta pulo nang tum ni tum un an ki nang tum phanang bor I pipo nang tum ka por he tum ta nang tum ta mane por he nang por he pidun pa mi nei po ko ani ni tum ke ni ngarong pi khang jang lo na sana ka bor I pidun the ka phan apot ke ni li supo phanta ni li churu rita un alang li kijui pinita aning ke hang he puthoi phi sita ni tumta pudun dulo kijui putta juare ride mane nang ka por hiat apor puntin nang ka por he kai ta chuma thai itu athema nona hot ke the ke re adin bina nang juidun rong pulote nang ka por he hai huya phan ke nang tikok det pusi ni tumta kai ta hempenta pudun verity lo kai ta la selang bang ke bihek penta lang ka sap ke mani he bujat he chalu chial la bang ke bihek man kya ai ik ta pulo mane borhidun pamini bojal he sini li alang di panta churu rite un la pen ke ni tumta un an ke lang di pan support don he la pen don rap jirpo tum anta support lo lang di pan nilimen ke Dr. Charlotte Timu pu nilipaimen ke kai terangpi pu nilipomen ke Bronson Timu apre nirongmen ke Borthol schooling aprang ke ni class KG1 to class 3 an ke Difu Calvary Home Academy pen si Charlie lapen class 4 hutpen nilipo kachubori pen akhelo nang toy dun iklo ha karsyang si Charlie Darjeeling adunglo he St. Anthony School long lapen da class 10 an Charlie iklo lapen metric pass iklo dak 88.4% 11-12 pang ke Guwahati si Charlie Mal Ronson School long dak 12 foot 90.4% percent perge ladet pen nili first September ke class 12 pas exam tang dat pen nili try dun lang he first September ke mane marks me edet lo so bang ke long edet lo la pen nili 1 year drop lo Guwahati LN Institute long si coaching Charlie he la coaching ek bosor en lo la pen coaching en tang data PC nili ke long dun iklo nili ke long dun bangke Dibrugarh Assam Medical College non all Assam basis lote 334 MBBS preparation man to PPC challenges kachitong kita kisan kalming MBBS mane kapor hi preparation laita sungkrung he mane apor chipi nang o mane ining ding nang o kapor hi he mane a syllabus ta the o mane upper ke a subject ta ong o and plus exam ta mane gap ta kom o mate exam edu huta mane doron ronde lo practical laita pre syllabus ta the o achi mane ahut pen ke nilita mathai ki klo bo lan ke ong lo
kapor hi phan he anta pu nili pai han chuma thaik po alang tum kabor I ko an ne bihek pen ne dorde phopeta nang pador dun lo ni kenang ji bosu tum kenang ji to ho ne kapor hi long pine kenang ji book se nam ji no jat eno he alang li tum ne hanang pador dun lablo a syllabus pa complete un pen anta ining bang ding unang po itum ta mane class 12 pass tang det pen ke sopta ili tuma thegolong po jirpi tum ta bang college dam po kijui po thegolong po anta ili tum bang ke mo e prang mei mine phansi ining bang e cheberun thip nang po son si mane ili tum ma por hidun ik bom nang po Penan oi kimi ke bang man tu pisi nang ni ben misas pi tu nan kulang lu de kan no lu be brai just to lu samar da phai ma lu tang jari ba ki se ma dang itong pisi misas pi pa nang yin be amnele message bangke non lagino non hud ansi karbianglong ang adang ta uve kimi tum ta non het sonsi mane munit non officer puno engineer puno doctor tun mo na ke non ansi ke onglang ke wang aprang pente to mane progress bang ke do bom no dak anta laan su se itum la karbi uve kimi tum laan su se prang nangji aprang dam nangji to itum non itum ma uve itum an bang ke do tumanta paklang ik bom nang po uve kimi ke wang itum phananta he asi athema itum langik no itum jongsi karbi itum phan aprang palik dunji plote anong pa dunji plote sopta chobor idun nang po lage itum jongsi karbi itum le kapor hi long chupang tang kring krete bangaja tumang thek manak po bangaja tumang re manak po bang aning hang lingta bang nang claim po itum bangke lama ve det po la bangke lasi true education lasi karbi itum hanta bang tuma teng itum da dodun thekik po jongsi tumle thekte re plote dingde the plote bang tum ta nangli det po eli tum ta elama ve det po bang la sonsi itum ta chubor idu nang po e methang phan det kalilo mane methang a khai phan dalo thema non la igno karbi tuma population ta komo ik olang mate bang pen compare lote bang asamis no ajat puno ajat no ado olo asi non itum le pu charli dunde itum le aprang ke dami phan bor idunde plote karbi tuma nongta vedet po bang tumta nangli det po itum bangke voice no ese no avedenik det po la bangke lasi sop karbi uve kimi tumanta mane chubor idunang po nang sop ame thang phan talo pre karbi khai tum